Kurumzari, Yangbira Punamak Pusara Chandra Sharma Impact News Gi Manung Hutna Taram Noksari. Nasi Manung Hutna Kanagado of Masi Huzu Dili the Chatari Mike Hungi over Wadi Chanabagi, Polsi Kari Wirapuya Habaduni, Aduga Oira Agana, Yanagadu Shnakaram background, Yanadurino, Yanabam Nakaradano, Aduga, Oira Kadori Pibum Si Yam Sexina, Yangba, Tamina Bakamina Bagi, Yamna Ning Lawatan Zaduni, Aduga Nasi. Kanagatori Wapom state that Saruk Yana Lincoln Bill guessing the extreme direct the Pumpy Johnson Langbomni, President UCMNA, Yosa Johnson Taramoxari, Ado guess Ongi Mark the Pumpy, Honrai Kuikasuni, General Secretary NPF, Manipur, Oja Riku Taramoxari, Ado I get the Tangazi, Lian Kangte, Vice President, Amasung spokesperson, MNDF Neoza Kangte Taramoxari. Yanan Base Oza Honrikuda Laxabuta Madudi Narang say. Airport Hadom Didadi, Narang, Akoi Maroni, Akoigi, UNC leaders in Tim Kanhana, Paragaleramba, Gaidon Kamayamasung, Marona Man losing busing and high Pongo Pidambasi. Already equity state government plus center the Kangan Ibalere, Aduga, Yanagado Wapum Simaruina, Taliba demands, UNC Hanagi Tal, Lagaleba demands, the Amorum Dahadi, Hana Tamoki MO using do Madu respect of you, Aduga, low river decision, district creation decision say Maruina. Rollback the Honami of Hom Sing the Ponto, the still talk is on Karawai the Noza, Yanabagi, Otopia of Pibum Seoza, Karawai the already Yanan can be Oza. Impact TV na opinion share to Nangagi. Invite of people to Makshun Wajari. Adubu Hujigi Tashal lady which between government of Manipur UNC ni. Adubu I directly Adugi partner to Nina. I could actual opinions in a Kanodi or Ramdabaya, Adu Mayamna Pambadi, Pazan Chataraga, talks Chataraga, Silution by she, me Mayamgi, Apamani, Modu Equi whisked away. Adubu, Uji Narang Pongdoe Habidu, Mediada, Shumayamna Kambaduni, Adu Masham Shagi Stendi, Lena Vanina, Madu Horin Tanarga, Kari shared over the Gahabi Hujumakti, I opinion under the people Louis, Aduga Pondo Shungamoy. Aduga she economic blockage Luina Heredi. Aquina Ichamjamna. She young like share of creation of 7 district rollback toba. Aduga some economy lotoba. Aduga Hana no item Shikrino and Tanner the Yam Shamanim Project Kosharwe leadership to them permanent Yam line and opinion the one shared. Thank you. Uzalian Gang Temaruina, who say already Hana demands UNC side demands, creation of Chaban district creation, Yanning the Pongo Putuni Maruina rollback to Habuni. State Kitty already created to Gradu Handoku Homsulate, Praja sing the Maruna common people sing the foul say, Karai do not issue Unaga Warish Hadurishi, Karmai Totuna, negotiating Poinum the Porakanda, solution Porkaduna have a still some omnary. Uzalian Gang Temaruina, Anisiki meeting points say, Warish Hadmina. Some condition carried show Ledum Gadran Kali, Adu, Hana Ladiba preconditions in Say Tamagade and Canbada, Warish Hanabagi, Unabam, at the Yanabam points, he really the Budum to Lingangi opening gate. Well, Narangi, a team led by Dr. Suresh Babu, Additional Chief Secretary, along with UNC leaders in Chatpa, Dumba, Journey Ado. Prazamayamna Mai Pakpa Adugumba Nangnaba Tripartite Talk Ama Waigani Haina Kanjabani Ado Huzik Pausida I Hakim among the Paulo Zabada Huzik Pause Sugaina resolution Natraga solution Amagi Wapam late behind a Kali. However, nevertheless, people's expectation is some kind of understanding amadi crack togra haina sumaina ai thamningi ado karigumba hairiba tripartite talk central government state government along with UNC team gi ngangna basina karigumba fruitless oiraba yamna thodok thokhaning daba pot amasum thokani haibase ekhoi mangda dum tai hain ai thamjage masai gi issue sing ase mayamna yam ware economic blockade ase kham thengna praja mayamna regardless of any communities ekhoi ware haibase madi it is crystal clear hain ai thamjani leiriba manung asida ngasi issue asidi
karigumba UNC ge demand de roll back to economic law thoke hai bane sarkar na de 7 districts se create tora bane na roll back to do ba torago do bodu de it is state's prerogative however nasai ge sigi laiba issue se na kadai da horak pra hairaga MOU sign to boduna base oiraga ngasi asigi problem se hakthena khoi thengnarak pani matamada UNC amadi ANSAM amadi Kuki ichinau sing different organization sarkar ga MOU sign to na bodo madugi MOU sign to maramna ngasi se khoi problem thengnarabni aina thamning badi memorandum of understanding is purely between two parties however hairiba MOU didi it is not a legal it's not a legal enforceable oiba nati haina ai thamningi haibadi if that was to be a bounding issues on the basis of that MOU already which has been signed adu already MOU duna determine tawraga ekhoi gi leiriba aina MOU sign tawramuni aigi MOU duna sarkar ingadobni hairagadi legal entity leibra leitabra haibase ai han ai thamningi one second from my perspective I would like to put it in this way ngasi prajamayam amadi huzik tripartite toriba team sing na pamidi Manipur da solution purakpa economic blockade lo thokpa tanu leita wadum punsi Manipur sida ing thaba tab thaba punsi mayam pame hebase ekhoi mayam adugi line da ekhoi mayam focus toramuni haina thamning adu ngasi aina thamning bade to get and to give creates many problem however in this context ekhoina forget and forgive toragadi ekhoi many problems would have been solved in this bottom line of this phrase ta concentrate toraga nasai gi to get and to give haibadi it creates lot of problem but to forget and to forgive haibagi podmagi formula se lagadi subsoi soidana ekhoi ngasi gi leriba Manipur na thengnariba samasa se kokani haina thamni aduna I respect the Nagas emotional feelings I respect their integrity tobudubu amana changsiladi amana su kitang thaidok thaijin taunaraga kadai waida ekhoi negotiable room ama aduga negotiable formula ama purakpa yabage haibagi pot masida ekhoina changsin minaraga dingasi ekhoi Manipur sida ekhoi gi leriba Nagana tawbani asina Nagagi economic blockade maramna Manipur lak asimu wabani haibagi pot se amaga ama stone throw to na daba issue based to the khanaraga ethnic line su changsilaktaba ase based on ngasai gi issues da oina phajana yamna democracy oiba aduga yamna substantial oiba adugumbagi khongjang na changagadi ngasi ekhoi problem se ekhoi avoid tawgani haina khali adon maram oiduna ngasi se yamna laibak thibadi it is a vested interest aduga ekhoi gi leriba Manipur se ai mayam da ai thamningi though my language would have been a slang language I pardon me ekhoi Manipur se mayam na khanga do budi it is not a state people's republic of banana dinate haibase ai ma clearly ai thamningi thank you johnson maroina ngarang se hujipudi wari shawi thabam region sali aduga nakana from da ekhoi economic blockade se already 90 days over oigre cross oigre aduga USCM na magi publicity secretary ki through the outcome se result tumadi isam samna harakanda amana suyaba harm orodaba aduga sentiment hurt orodaba result amadi ohening haibase already phongdok ko legre aduga wari shara bisla as a whole USCM na kari aduga karawai jaga dano public na pamoi daba hairiba indication du adoi duna karawai dino ja johnson dei khangjani yam sengo wafam di kari no haibatam 2000 lena haibdo yam chumne memorandum of understanding of 1992 da NSF ka Manipur sarkar ga in the presence of deputy chief minister matam dugi risang kaising ki matam da taugiba MOU da sigi lam sidi sumai to lam sidi koi naga ki lam si koi inchi ma ba mang ba yaro haiba sum statement ama memorandum da igiba do madu yaugiba duna moda soi tausan giba duna madugi political blunder amane koi ngasi hairi sine maram it was never like that
MOU du di ngarang gi wari ne ba 1992 ne ba MOU gi mamang da 1972 da gi hasiki ekoi gi kangpok bi gi ekoi gi Southern Hills District Demand Committee is already set in motion ne lai gra ba ne ba adu gi mathakta matung da su mo 72 gi mamang da jiri bam du su lai gra ba question di ngasi khakta ekoi na madu nei ne ba gi wafam du oina to bu su ai lan ngin khale ba maram di masigi case study one by one isolated case ng study tong matam da di kakching gi su lai rame Technopal gi su lai rame adagi ekoi hasiki tongje maril gi si already leiba maming on gi be wane lai rame ba ana hana kuire ba dung ba kano ngak tane haijeri ba aduga state decision nama lawba matam da kana gumba ekoi gi madu gi ekoi gi mayam gi state ki magi administration gi convenience ama gi taw matam da hanjan hai bese ekoi gi wata dana to bu yaro hai bese masi gi theory si apply to rakanda ekoi lebak chalai bi yaga dori bra masi chatna baraba democratic setup ma lai ba government ama sidai sida se kainoma tawge hai matam da se ekoi somna kan Imphal West se kainom tawge hai tare ga Imphal West district ki ekoi tare ba ekoi mi singi ekoi kaino aya ba yaudane kainom tawge hai ba si masi ekoi yam practical oida ba hai tare ko sum lana kainoma haijan ba duga kariguma jaga kharama asagi ekoi gi matam dugi Goswami chief secretary na kamai kari idea lege ba haidi housing sigi jaga si sumasi ekoi forefathers gi land hai ba du it is acceptable adugo kariguma nomenclature amagi aduni adani na haigalak pa sidai sida masigi debate still continue tawle adu masi twist tawba akoi gi history amane haiba sidi akoi tamna unfold tawra kan dadi yeng phakalaga yeng patam dadi irai laina taba pone ba ada sidai sida aina hoji ikono hoji sathari ba wari sanna ba se akoi yam clear kan ninga akoi haigi ba understanding ama purak pa sina khwai gi akoi gi phaba oigine ba nata bi aigi condition duno set taw leira kan madu do wrongly prescribed to history madu da natraga wrongly prescribed to gesture ramada ekoi chathasi na ekoi gi chathasi haitara gadi sium problems in future da jung lakane aduga masi gi aduna masi address to matam dadi aduna akoi kadai wai duno state sarkar su tayang tayang ngarang sambu haibra koi nupa mana haibadu tayang tayang temporary basis to economic blockade solution de people de of economic blockade ki war is haidram ne another phase ma lakare ekoi di maram de ekoi di long lasting solution ama pa me whatever akoi na ngasagi madu akoi gi lesson gi ba akoi gi nat ching se handu kanda asumba paring amada akoi gi social political economic reality to the based of Manipur gi achumba akoi gi puari gi liglam se masida akoi chatpa pa me adu nungsi na basu hen gane ba khanjari ba awna hujik only akoi na khanjaba dadi precondition thamdana karigumba any kind of political akoi gi kainoma chathasi haitara gadi extreme decision ji kado we lower kanda madu na hana le kanda madu handokta bida kamaina wari chatha kado no highway question dula eba anu immediately UNC na khoi ngasai ma khoi wisdom decision ra kanda immediately call off to ra kanda whatever gray area sing do madu table la thamba kanda kari no haibu do fazana macha khaina khanna ba du oregadi khana na bagi oigani ne khali adusu ethnic line the any sort of ethnic division ama khoi marak the ethnic based division ama administrative line the labor city ekoi gi puari the later but madu unacceptable oigani sini thank you honorable baru na issue say yes MOU the memorandum of understanding the already signed to pre adu party state government ga duga any party ga tong ba MOU si masi hektamak pangthok to ya di like legal entity tong madu indaba yaroi habagi thoidokpa rules karikra hard rules ka sudi leiti aduga main oina husiki leriba yeliba marwana UNC ni yaningri bo famsi tawnogiba already done MOU du madu ingadabani madu da yawriba content se relation to targadi naga tanagadabani haibagi wafam dri la ising se aduga menwana hujik lai wafam se hujik thambirki basing se MOU si madu legal entity madu sarkar hete ingadabani haibagi wafam du oigam thokti haibe wafam du kamai defend to widonen plus wari chanaragadi even hana tawnokiba MOU du khara handukon jingi mathok tagadra haista kari mot thambiningi auji oja ilangbam Johnson nasu magi mot phongre aduga oja lengkang te nasu phongre ai publicly ai dum thengna haijage oja ilangbam Johnson khoi moidi dum khara document kariga si khanga do ai di document matang da ai khara blan way adubu ai gi main concern di huji economic blockage kermain lift to shara haibsi egi main concern ni aduna madugi ethnic line da aduga puwari gi da aduna taba adu huji kari gi lift to ya da no haibse adu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯂꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ UN ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ how this blockade started ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯨꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ for the administrative convenience ꯍꯥꯏꯅ district ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ administratorꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ it's not convenient at all this is just for creating problem ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯁꯨ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ some consultation is necessary ꯍꯧꯖꯤꯛ UNCꯅ 마부 따나바 하이브 클레임 도부도 남아니 아두부 아이 political party 아마 오이나 하닝부디 힐에리아 커뮤니티 쇼타 따나듯이 시 힐 people 부 우시터브네 합시 아이 한진 쇼 하이레바 머름디 provision 기 마카다 refer to 범토에 so once refer to 그러부디 힐에리아 두나 at least public opinion khara lokniaba adu르디 그리 solve tawroi 그리기 아코이시다 이랑 또능아이 레브라 그리기 아코이 blockade 또능아이 레브라 두 힐에리아 프로 total bypass tawni habsi even 아코이 얌 땡나khreaba madu akoina hainingbadi hujik leiriba ibobi led government se masi thoiba usidabagi step ti he yaw habse akoida du feel tawaba aduna akoina media singda intellectual singda su ibobi ki intention ju amrak discuss tawbiyo habni tung lak saptai commercial break amagi matung te impact news gi manunguna yam thuna hanjarake impact news mieng ta duna lebiyo I-League Second Division 2017 is here. Neoka FC versus 5-star Southern Samiti Kolkata on 4th February at 1:30 p.m. at Kumalampak Men's Stadium. Entry free for all. Don't miss it. Manung application ki mapung faba solution piriba Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki khudong chaba sing di Manung amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai live solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ga mai kai install to bayai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. break matungda amukana taram nokchari jalen gangte hujiksi wari chanari bunina yes ekoi su loina bak mi common people loina bak sing se hujikti positive outcome mam de sungjo choidana pamgani hebasi achet patha jabani aduga maroina solution se oja len gangte gi opinion de hujik leiba condition se wari chanaraga yanaba puraki haibadi khara handon jindi choina mathau taranan khali negotiable formula se oja kamain tawradi masi puthokpu yagani oja See, Oja sir, my opinion will be very different from the rest of our panelists' opinion. Ahanba makta formula mo pura agase haradi. We need to throw our differences behind first. Ado ekoi conflict of interest ase.
asigi conflict of interest se na mangtha handabida ekhoina karam haina solution purak pa yabage haibage spirit ta do or die ni handakti ekhoina ngangna base ekhoi solution ma purak se haibase state government they have to be sincere enough central government has to be very much sincere enough and at the same time ekhoi gi ichin now UNC leaders in so kiktang on the other side of the fence yengaga kiktang moisu Manipur da awa base khamthin wari haibagi mindset ta that he chatkani haina ai thamni aduga hairiba precondition singdo thamagadi precondition singdona it will never bring any kind of a solution adu aina thamjaning amadi central government amadi state government na hairiba tripartite talk along with UNC na ngangna base ngahaki may chakpa dos to ningai gi damak tadi table talk to bigano it should not be a piecemeal resolutions or piecemeal solution it has to be a long term solution ama purak pa mathau tai ngahaki mayam gi awaba gi ase ngak loisin hanse haira yam tarai na laina toraga ngahaki pon ma solution purak kadoba same solution purak poduna sangna chathau da bida amuga problem muk hena create togodoba already solution purak pagi mathau ta de adun ain thamning idi with in good consultations dialogue haibadi prithvi the land thokhraba dumba country phawda dialogue haiba kana table da phom naraga lan mi sing amuka recall tawraga mamai base camp da hanaba khaktani ngasi khoi leiriba issue asidi lan makti na tabani on some social issues or on some other complex issues sida ngasai gi khoi pot se chawthokra khrabani na hairiba issue ase matam chana ngasai ai marup honre queen so haire matam chana state government so ek toramagadi ngasi phause asigi pot se sangtharoi at the same time central government so matam khuding da state ki subject ni state na to phom thok pani if require hai required di oira bane aba if to di nahan di kautho ga moi intervene to ba yar ma bane adobo laibak thi badi central government so ikhoi gi marak sida saru langna ikhoi masin se chikhai hanaraga khatna halaga ikhoi gi manung sida yamna disharmony amase moi gi di central government gi adudi moi policy moi ida tongna leba adugi moi culture ma lebanina ekhoina apang masing ekhoi mayam se khatnaraga phunaraga hainaraga leba hebase laibak thibani aduna matam chana state government su mathau tawramaba central government su intervene tawramaga dine I think this much long tha ani humgi economic blockage khoi chat tharamoi ngasi hayeng yai haina su khalasi karigino tha amamang ni yadaba and hangni the state government as well as the central government if they would have been serious enough these issues would have been long back resolved over magani aduna ngasi lairiba tripartite talks isu karigino ngasi toba why it has been delayed should have taken long back thamani mamang the ngangnaramaga mayam goodwill mission sing adagi lairiba atai organization punna lairiba issues resolved to but tai haiduna kana move to ringeda tripartite talk if that was an essential subject oiramagadi nahan kari to biram tabano amarum the high saradi tripartite talk kumbase yamna central level da yoruraga ngangbagi su thoidokna mathau ta da brain khali ekhoi gi issue ekhoi gi leipak ekhoi gi sumang ekhoi sengdok kadobani sitok kadobani nangna kadobani adu laibak thibadi center for we have dragged these issues this is very unfortunate and this is very unbecoming asina it would be a precedent to the next generation aduna yaragadi ai motadi let's be more strong enough to unite together no force can divide us in any case aduna ekhoi leiriba economic blockade ki issue da ekhoi ngangnara leiraga ekhoi ne asise agenda amoina matam khuding da chemai da nongan ba hegoga le economic blockade ki ekhoi ware asi yengbada aduna we need a long term solution and long term policy and to enhance this state's growth and develop
Okay. Johnson, I wapam mani kak thamjab tai yan han basi baro hojik thambire ba. Yes, 90 days du madi already cross to kre aduga state government so aduga center so moi yam serious enough oide aduga moi taseng yam serious or magadi masigi tripartite talk aduga masigi leri ba wari chanabagi thabak singse han so oithom ba yabani haibari sigi wapam sima kari thambiningi aduga handaki maru oina tripartite talk se taseng badi joint peace forum adagi atop top gulgi karigi mayam ma civil society organization mayam involved to be maduna maram oraga tangai phadana tawdabo man badura natragana serious oidi haise kari wahum thambini yojan hajiki akoi yam lugum lei ahan bada ekoi manipur sarkar ga taseng badi handaki tripartite togana hairise city forum convenience ki damakta kana gumba organization amana madu demand or the central government madu endorse to upon law in the presence of central government ki official magi mamang da ekoi gi UNC ga manipur sarkar gi represent wari sana bo gi ne khalle aduga taseng na UNCC taseng badi ekoi manipur gi manipur da based over koi social organization amane ba taseng badi ekoi gi state sarkar ga wari sana ga to bagi adugum ama leibam thokuni adubu makhoi gi oiba thajadaba ma sarkar asida leibasi yam sengna vocal oiba adaga maruina allegation after allegation yam communal oi kole haidana tawibadagi sigi thak ama leibani adubu masmaina tawbase afabadi natte karigumba leiba ki khoi manipur gi oiba wafam amada center na madu yamna kitang khoi gi oiba khara local su khara oiba issue ama center da hekte yoraga nainagani haibase masigi president ama mamang lei greba masina maram oidana khoi ngasi asi sugumagi khoi tanja asi lakpane lawe aduga hauzik lainari ba ekoi gi position se stand up se sigi negotiating point natar area se labor laitebra haibase khoi nainarba nainadribra yes adugi wapam yes I get to haijege ba aduna already ngasai gi district semba matam dasu district ki boundary si final togba leigi deba cc one option ne ba adubu ekoi na haibadi purely on the basis of administrative convenience ta karigumba khaidorapa matam du dei duda oiragadi madu tawbam thoi haibane ba adu masi refute torakanda UNC na ekoi de tanaram de haibane ba adu tanabagi provision du di lei si wane da maram di district boundary ma incorporate tawe ba haziki lauthoki ba du da leigani haidana maduna takpadi khana nabagi macha na draga issue pugutpagi khana bagi negotiating table du di already leiren logje ba ai wakhanda di ko second point ta akoi economic blockade si hujikti district sembai ne mo haire district sembring ede haugi bane ba on ngasai gi adugumom tawdore haibagi kano du de yumpham oira kan han haugi ba mane ba district na tang ni pande se mani economic blockade in November gi tang amada haugi bane ba masigi gap amasu lai aduga aina masidai sida district semba se masigi assessment se huji aikoi na post analysis ta matum de lepang ngambra say for example aikoi gi hoji kamjong district si officially aikoi gi meeting chalaga declare to ngam de masi kai do boino is it a failure to be blamed squarely on the government of Manipur oidori bra natrakanda ground reality the lairiba situation du madu assess to rakanda government na madu untoward incident thok to bi oirambasu yaeba adu ai incident amadi haijage ba aikoi gi sidagi chatkiba tamgi meeting se unidentified gunmen mayamna mokoi numidama whole of Toraga Tamakanda hierarchy say let the government have the guts to declare Kamjong hierarchy ba adugumbagi situation nama yamna kaino da ekoi ground level la kanna madugi opposition even involvement of armed groups in kaising leirakanda ekoi gi mi sing da adugumbo tor hierarchy ba that means intention nama yaurakanda ngamaloi haibagi adugumgi objective ma makha de leibane and escalate torakanda maduna hena madugi violence lakarkanda aikoi masengi marakta hena unnecessarily madu kanadi haibigi oirambasi yaiba adubu district se hana leidiba district sing jidi what about akoi hana leidiba district sing jidi karigumba haziki theory dune apply tawse haidara kadi hana gi district sing sida ukrul district dc da phang ngambra natraga aikoi gi karumba jaga amada tamenglong gi karimba jaga amada sarkar independently decision am lawng ambra but without the hanagi prior akoi gi advice ku natraga makoi gi consent ma law natna maduda present of armed group sing dugi leite ba adugi logic tu oitara gadi handak torok tara gadi adugumbo sing du cartel to si haiba amusu lakku ba but that debate will never end laigani ba adubu aikoi na yengadabdi main political objective si kaino praja gi voice leibra leitabra haziki district create torpasida
प्रजा की वॉइस इन फेवर लेबर लेबर डिमांड तौर पर तौर मी कयाम चाही कुंथ्रा निफु वारक पर वारक तर हाइबसी कोई यौ लेंगदौनेबा अदुगी वॉइस टू सबड्यू तौर कांड मागी याम स्पेसिफिक ओइबा याम एथनिक बेस ओइबा एक्यूट माइंडेड कैनो अमदा अखोइना मधु पुसलकांड मधु सबड्यू तौर सबजुकेट तौर कांड थमगनी हाइबसे इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग मसी तौद्रगसु मथंग अदुम तौगनेबा अदुना हौजिक से हौजिक लेरिबा स्टेलमेट से हौजिक लेरिबा डेडलॉक से सीगी नेगोशिएटिंग ओइबा मागी प्रोविजन सिंग दुदी मांग द तारगा लई मधु यूटिलाइज तौबा इंटेंशनली तौबा नत्रगा तौदुबुदा अमनेबा अदुगा अमना अदर साइड ऑफ द स्टोरी दी कैनो हाइ मतमदा डिस्ट्रिक्ट सेमदबा डिस्ट्रिक्ट रीअलाइन तौबा तौदबा इट्स ए पिटी इशू मने मसी कैदौबगी दमक्तो स्टेट इशू ओइरेबा नो व्हाई इट इज बिकम एन इम्पॉसिबल अखोगी अखोइना टेक ओवर तौबा ngamdaba अदुगुम्बा अखोइदा ननजनबा पोट अमोन लाइसि कैदौबनो हाइतारगदी intention of the अखोगी ngasai subsequently लाइबा अखोगी एक्शन सिंगसे इन मसी इंटेंशन से यामना फत्ते हेबा मरमदी अखोई मणिपुर की अपुनबगी अखोगी total political integrity ama leijeriba asi masi disrupt tongnaba masi da threaten tongnaba ideological endorsement influence mayama अखोई की मरक चंगचंग घर का ngasi adubugi manipur contradictory theory mayam sakalaga lei masi phajana enhance tongnaba ground physically madu implement tongnaba scheme mayam matang subversive scheme sedi clandestine designs mayam je matang chathar ineba masi gumba intention se leibani na yamna pt over issue do tribunal masem ka ru natraga committee ma settlement am tawya acdc ni sumai tawne han tawya ba do मधुगी इंटेंशन दुना फ्लोट तौरग लाइक आंदा हायर लेवल अमदा ngasi di koi wari sana bangam de kasu le taba matter ne haijirin ko amarom da aduna kar main tawre adu aikoi na sang tien khaba matam si di aikoi gi mimang da mathang khoi screen amam change tawda na 1992 da ama 2002 da why ki do bagi manipur gi hill area mayam si territorial council separate demand taw memorandum tharami no home ministry da sigumba leiba sing asina aikoi gi intention behind the action do मधु प्रजा सिंह उथोखी बने थाजदबगी मसागी कोई मिस्ट्रस्ट अमा कोई मरक्ता लेगिबदुने लवेबा अदुना हंदकी हुजि चथरिबा टॉक से मधुगुम मैम दो सबसाइड तोनबा क्लियर पिक्चर टू द नैने रकान द पॉइंट्स इन द मतम घर चंगजे सनोबा टेम्पररी बेसिस तौरनु अमु नोंगालगा मु हलकनेबा और सोकुदी कोई लॉन्ग लास्टिंग ओइरा कांदा अदु कंडीसिव एटमॉस्फेयर दो क्रिएट तबु यानानाबा व्हाटएवर एकोना लोंग एक्सट्रीम स्टेप्स सिंग से हांदोंना सेबा अदु इंगा साइ हाइजेबदो state declare to matam da district declare to matam da madugi incorporate to giba provision kharadi negotiating tool ne haiba se akoi khanga da sin already yaw re si wane hajen okay thank you oja ai lak chi jalen ga oja ron ki maruina hujik thambire isi yes oja amorom da haradi hujiki economic blockade ki matang simadi already district create to ngi gi to khrabani but demand di hana khoi gi maruina district create to ka do re haiba gi signal se already phangrabni na madu to honing da bagi register tawboni protest registration ne khanje in kan bada adudagi de adum tawgrabnina hujik economic blockade se adum continue tawgre adugi matang duma leire aduga main oina ngasai gi district creation aduga even boundary mapping se su yamna morom dharaga madu yamna achogo matter nate aduga intention amadi adum yawi habani bad intention amadum yawi habani adugi pakhum duma and plus wari chana base isam naira kanda अखोई मरोने ngasai ozana already express tawgre madudi wari sanadori si state government ga UNC ge kanuduni maru oridi aduga yes center yaubududi just for name seki oibi ai aduga wari sabase even imphal adum pangtho musudi yabni habi wapom leidi sigi ani sing sikari main tambini opinions wari saba adu akhoi illusion ba hebsi hoi ai gi mot da su center da delhi de chalaga सारगा लोइगनी असिदा सारगा लोइरोय हाइबगी दि मदुदी आइदि पामदे एनीवे अदुम साबा याय अदुगा लोसिन से हेरदी इफ इंटेंशन इज गुड ओके अदुगा आई हुजिक ओजा जॉनसन ना हाइरिबा मखोगी याम लुना थामना खंगबदुदी आइदि खंगद्रे अदुबु अखोइदा आर्म कॉन्फ्लिक्ट जोन निना रिवोल्यूशन आफ्टर रिवोल्यूशनरी अदुम लेगदबनिना मोय मेटर दुदी अखोइन योबंगमद्रे अदुबु Hujik UNC ga government gi memorandum of understanding memorandum of agree term haibo oramba yai madu lei hairabati madu respect of hum thoe habsidi ai appeal to ningi aduga atopa mana UNC da or any cookie in p da tanama tanadaba adusu social issue nina magi darkar matam leigini adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ 15 years ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ bitter experience ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯦꯕ bitter experience ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯝꯈꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯎꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ UNCꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ हिल एरिया कमिटी तानबिरमोबा अदुगा हिल एमएलए सिंग तानबिरमो हाइबनेदा अदुरदि लेट हिल responsible to convince the society okay hangam drasu adu leite hill area committee tanadrasu yai haibagi wafam duna amani adubu tanabiramagadi gasaigi responsible aduga yes tanaramini haibagi wakhalon dumadi pomgani haibagi wafam dri ojan thambirese aduga loinana aina ama add toge hoi example akoigi ukhrugi मफमदा एनी इनॉग्रेशन करिगुम कागे हेबसे अखोई अदुगी एमएलए लेयबा मदु एनपीएफ की एमएलए ओइबई मरमना कौबसु कौदे हाइबसु हाइदे इवन चलबा भावद खबर सु मेंशन तौदेबा असिमुसे अखोई याम थेंनायबा अदुना पब्लिक न इलेक्टेड ओइबा मी अदु मागी जगाददी पंगजरबसु ताना फमदि थोएना आइना ओजागी लेकाइदा लाके हेरदी अदुगा मदुदा चंगगा करिगुम थबा अमा पांगथोके हेरदी मधु लेकाई दु करमाइना पाली अदुरदी कनाबु हंगलदी सि भाब तानगने अमदि थोयबा अदु अखोने कैबिनेट डिसीजन हाइबजे ngasi kari lerige okay UNC may be very weak nan PA thekon soire today their leadership may be very weak adubu society di chaweba strength di chaweba maram aduna conflict thoning dabigi maram oiba yai akaring ba adar oram ba yai ngasi akhoi ware district is not important adu stage smoothly akhoi panjeba Ozalan gang day wahang amtang hang jai reaction ama tawbining budu budi tawbiro aduga just before giving your reaction aina hang jading base maron hojiki wafam duni madudi yes cabinet decision amana disagree tawbugi wafam du yai habadudi leijaba poni adubu at the same time hill area committee hape tan wafam pukhalak base ozalan gang day kari fawi well Hill Area Committee tan han number adegi discussion kha tomba haib asidi tangai phadana Article 371C da adumaina provision ama tribal singi protect tobagi article the provision da yaubunina tauram dabagi ningai number adu nungai tabasu adum leiramgani from some section of society taurama gadina hena hagani haibani koina ji laiba keno se adu phare तौद्रबनिना ओवरऑल तौरगा कैबिनेट ना ngसाई डिसीजन से लौरबनी अखोइना खंगदोबदि ai ngसाई खितंग पॉइंट मा हाबचगे हाइबदि हाय अखोइना टाइम एंड अगेन MOU गी वाहै से हाइबा अदगा सरकार ना अखोइदा तानरमदे हाइबा अदुगा लेरिबा पुनमक से अखोइना येंगबदा इट्स अ लाइक गेम बॉल से पास तौनबनेबा अदुबो लास्ट दी कनागुम्बा मनसु रेस्पॉन्सिबल लोनिंग दबने अदु हाइनिंग पोट दे इंगसा हाइबदने MOU can be signed enormous of time MOU to budubo hairiba MOU dudi legally it is not enforceable deba to budubo based on that MOU nasai ge skeleton amadi khoina construct tobane adu government sina nasai ge long term vision amase udaba maramna ngasi ekhoi asigi yamna sagraba upheaval problem ase ekhoi thegnare ada huzigi laiba question dudi aina thamjani budi the intensity of the impact is nothing but it is a basically a trust deficit na ina thamning maramdi karino hairaga ngasi ekhoi na ngangiba adoga viewers mamang ke mamang de khoi na ngasi discussion to base karino khoi na ngang nari base khoi post mortem to ri bne ba we are post morteming what had already happened so many decades back ado khoi na huzik discussion to base lakha do bakaram favorum the development the focus to do ba hai bagi pot masid khoi ngang na dre ba we are doing the post mortem of that MOU ne ba aduna aina haining badi amurum da it's just to comment a joke operation success patient death haibadu me koina ngasi tawri base operation success di karino hairaga ngasai gi district tare mase pithokre death hairi basidi mayam ngasi
economic blockade tagi mayam wanarak padagi nangai chinnaw sing emotional oirak pasing se it has been boiled adon aina thamningi ba keno sidi yaragadi ekhoi matam se thengasu thengna ngasai gi marup johnson haibagumna ngasi central government da new delhi da ngangnari ba wari ase ngasi ngangnaraga hayeng loisin ba yade haiduna halakpadi tawbiganu yaragadi ngasi yadaba wari do hayeng aigi wakhan anoba thorak pa yai anoba spirit ama leirak pa aina wakhan amadu da amuka ai anon ai khoi khan thaba mafom room ama thamba tai ngasi ngang nabuduna yade haina halakpa kanda lak kya ni khoi buwahan ga do base asiama se chaliba delegates to na yam padana khan biraga ekhoina halakpa kanda ekhoi praja mayam se apenba praja mayam se hena nungai hanba yaningai gi wakhan londu da mindset da hala adi phagani ngangnaba yade haiduna amuka ngasai gi tripartite talk ase derail to khagadi karin oi khoina to gado pase aduna aina thamningi di it has to for a hasty end yes hasty decision low bi gnu yes long lasting oigadaba solution amadi uthokpu haibani johnson sing thambe che johnson aina dosalak pase maroina hujiki mati amtang ai hangjauge madudi ngasai gi MO mayam ma memando mentioning sign mayam townobasina kaisu natabada haitai without any ke haitare maram isa sadabada irang mayam escalate to le haibadugi adugi motumo oja thambi tare aduga men oina hujiki tokse nongmoda loiba yadoribra nongmoda loiba yade na khoi hop thado kodoribra natragana yes matam khara changnan chi haibra oja kai yokhum thamini aidi tangkak naina puruduna phagnen khalle aduga yes MOU mayama leiraga su madugi legal magi validity leiba leitabra haibasidi khoi naine ningai di oi ramdi karigumba aikoi gi administrative error ama kona madu rectify to ba yade haiba law da provision leiti aduga aikoi manipur gi da koi yam kanna mase aikoi tawgi base masi ju aikoi kanna badi chungmen khanle masa yam kanna mase aikoi nainedri basi phawdi ko land and people are inseparable haibis jam chumba in universal keno mane adabu if masigi sina amu henjal laktana kanagumba aikoigi kenogumba aikoigi United Naga Council gumana yam toina hosi panbiriba that the land does not belong to the state government haiba gumba hairek pasi tai thengaje maramdi makoigi oiba aikoigi exclusive interview sing Facebook ta kaida thadorappa matamda akoi adugumba do phajana UNC gi leadership mayam ex president mayam ngange ba adu gi wafam du marak ama madu da chumme haiba yumpham da particular case amada akoigi hundung da akoigi adugumba approach for chenbagi matang da compensation pibagi rate tu yana da haiba da akoigi mafam du gi mi sing na petition ma file tro matam du gi haiba tare ko matam du gi Manipur Imphal bench ki Guwahati High Court ki judge amana madu appeal tok thuiba it was a mistake error mamdi if the land does not belong to the state adu taragedi independently it is beyond the sovereignty ki wang da laire Madugi High Court ki decision do it was later on it was taken to the Supreme Court. The Supreme Court Madu yam na fazana yam clear oina set aside the High Court decision to tawgi haba. Aduna in the context of Manipur there is nothing as such that the land belongs to the Mikharagi particularly like the high city aina so high regal later banaba. Aduga question amana akoi hojik kano ma koi ngasai koi NPLP kano dona Oza Henry Highway give it. Yes, Karigumba state ki executive decision ma low was a quite high greco. Hill area committee say why it is unnecessarily dragging. Hill area committee say Hill area committee the Yauri say all the elected tribal leaders name. All the elected tribal leaders are members of Hill area committee as per Article 371C of the Constitution. Adu itaragadi cabinet yauriba mi marise. This is part of the Hill area committee. Why there was not a dissent? No. Dissent on Tlau Gibra. Natraga public opinion mobilized on a high river leaders in Magi Hill area committee to refer to Gibra. Aduki Totokro Moimari Totokro. What about the other Quigi Pum Minister Oidaba MLA Mayam, little leader Mayam City? Okay, I my point here, Queen Hazena. Adugi allegation do Maduna Sum continue to Taragadi, it is posing an obstacle to our future course. Madugi allegations masi taurugum si masi yam specific o in ragadi sigi
animak laigini haije yes ba oja honoi kun ngasai thambi bu jam strong allegation din na te Nate, ni nate, ai haije na adu clear out to tawsi. nungai bu phau ko ni hebri ojan thambi bu hoi hill area committee ta na drasu yai hai pra kari Hill Area Committee ki magi specific purpose hai when it comes to enforcement of legislation in hill areas where this new legislation is going to infringe upon the customary practice or traditional practice adu the infringe tawkadra overlap tawdra haibadu ki assessment nama legislative form the assembly the introduced tarpu matam the Hill Area Committee ki magi discretionary power lay haba that is the constitutional power given to Hill Area Committee executive decision se yaning di haibe ki mochu phongdo pusu yaeba if when it comes to moi refer to matam da adu ki step to aikoi ngaina si wanda hastily we cannot jump everything that override to gre haibe di langini si wani okay oja honoi ku last oja honoi ku kai haibe ning oja matam lo chelak puni asida khenam si adu tni uji khenari bise adu ai gi wakhan da di there are enough legal luminaries in Valley they know what is law whereas akoi di nukoina khangba muk akoi khangdaba yai adubu thoina chaloi haba amakhakti akoi nu yaba hill area gi article 371c che akoi khaidemani akoi gi mana wrong translate toba amakhak important area di lothokpa point khara loose hoina translate toba khara akoi ui for example last year university gi admission gi percentage gi matangda important latest rule khara che nanthok ariba khara mention tawra irang yam tahuleba adugumdu hujigandi ai wakhandadi madu phate adu darga gi matungina legal du chumba yai chumda nokaina pamba ya pamda ba yai necessity ne se necessity ne ba oja ru kai tension la ba da marona akoi maron issue sing se I think hanjan phamba we need to sit together and we need to consult to many times in many issues Manipur thoi be issues ke yong ga oja aduga aina last aina oja honi kan laksening se maron husi kwari chanari aduga people sing su yam hope id wara abanina kari gumbam di something positive am di last no haibagi as I hope to ni lady se oja honi kan den hangjering ku yes UNC su kitang hallo yare ko aduga state su kitang hallo blockade solution da haibagi wafam sta masigi appeal se oja frankly tawbining bra natrang kari wafam thambiningi blockade solution da base akhoi to honinge okay adubu Manipur state ki intention che akhoi na di back to godo mande yes UNC su khara back to honingi state su khara back to honingi adu state to godo mande oja athu bada 1 minute ai oja honorary ku gi aina yaning bu su lay se oja honorary ku na have the honorable MLA elected leader ma lay reng khal se ba state na magi kayung ba thabak ma ga tawge ma ma cancel tawdi hai ka din la le ba okay adu sathin la le ba madugum ba wafam du di immediately paper ta thambi ga dong ne ba public ki miyam gi keno je nai na ga dong ne ba maram di masigum ba mayam se thok ta na ba akoi miyam se lei ne ba adugum ba issue ma NPF na natra ga UNC ne pukat pe patam da ai koi lei jire miyam se koi mangjing thara support tau ga apun bagi adugum bagi chawkhat min na bagi natra ga akoi masen gi marakta akoi gi equitable kari hai na akoi responsibility ma share tau go do ba elected leader do NPF ne hare ga mangon pau hai di hare ga di koi state sarkar su madu di lan ngani khanje ba okay thank you oja johnson matam lo selak ni war wa de du dili de wari sharif si ges om su lengjin biri ai seauna wari chana ba se ta di to bi gano matam lo biyo aduga afaba solution amadi pubiro haiwe wafam chidi ngasi khana ne bada song thoroi bo wafam se oja johnson oja honri ko aduga oja len gang te ngasi impact news to lakpi ba khana ne base mapung phan bi da mukta aina lo selak bada ges om ko amu khana thagat chari ngasi ki damak ta impact news gi manung huna matang este lo chana ne tanjai orle du bo thodo wa thu kya gi marik sum report ki damak impact news miyeng ta dun lebiu